چرا آدمان به کوه‌ها می‌روند؟ پیش از همه در اینجا شما ابدیت را روشن احساس می‌کنید. کوه‌ها تاریخ میلیون ساله و حتی میلیارد ساله دارند و در این قدر مدت طولانی آنها شاهد دوره‌های تحولات سیاره و بسیار دگرگونی‌های بزرگ تاریخی گردیدند و هنوز نیز پای برجا هستند. بینندگان عزیز، وابسته به این ما در نشر نوبتی برنامه تصمیم گرفتیم که با شما درباره جوانترین کوه‌های عالم معلومات دهیم. اگر برایتان این موضوع جالب است، پس ما را همراه باشید. شاید در دنیا کهن‌ترین موجودات این کوه‌ها باشند، زیرا از روی تحقیقات‌های گیوخرونولوژی عالمان گیولوگ جوانترین کوه‌های عالم تاریخ نکم از 7 میلیون ساله دارند. طوری به همگان معلوم است کوه‌ها در نتیجه تحولات 5 دوره تاریخی عالم و برخورد قبض‌های زمین بین هم دوام میلیون‌ها و میلیاردها سال تشکل یافتند. عالمانی که گیوخرونیکا یعنی سینوس سال کوه‌ها و دیگر خصوصیت‌های آنها را معین می‌کنند، مطمئنند کوه‌های جوانترین در دوره حرکت آخرین و نظررس ماتریک‌ها که 250 میلیون سال را در بر گرفته و امروز نیز ادامه دارد به وجود آمدند. نتیجه‌های کارهای علمی در این ساحه گواهی می‌دهند که 50 میلیون سال آخر برای به وجود آمدن قطار کوه‌های جوان نقطه ابتدایی میباشد. پیدایش آنها با حرکت پیوسته و بی‌سر و سامانی پلیته‌های لیتوسفری که زمین را تشکیل می‌دهند شرح داده می‌شود. اثبات شده است که هنگام حرکت پلیته‌ها با کفیدن، بالاروی یا فروروی آغاز می‌کنند و به این وسیله شکل‌های سنگ‌های بی‌نظیر و افسانه‌ای را به وجود می‌آورند. برای نمایندگان جامعه معاصر کوه‌ها تجسمگری بزرگی و بی‌نظیرترین آفریده‌های طبیعی می‌باشند. در سیاره زمین جوانترین کوه‌ها در نزدیکی اقیانوس آرام به وجود آمدند. قید کردن ضرور است که کوه‌های جوان از شکل‌های کوهی سینوس سال برکمال یک قطار خصوصیت‌های فرق کننده دارند. همین طریق معلوم است که روند نشأه‌نمای کوه‌های جوان قطع نمی‌گردد و از روی مشاهده‌ها بلندی آنها هر سال 8 میلیمتر زیاد می‌شود. کوه‌های هیمالای، آلپ، کارپات، پامیر نمایندگان اساسی ساختارهای جوان کوه‌های تشکل یافته ایستاده می‌باشند. پامیر منطقه مرکب کوهستان است که 45% مساحت تاجیکستان را اشغال کرده است. بلندترین قله‌های پامیر در تاجیکستان اینها قلعه اسماعیل سامانی بلندیش 7495 متر، قلعه لنین یا خود قلعه ابن سینا بلندیش 7134 متر و قلعه آزادی بلندیش 7105 متر می‌باشند. در منطقه شرقی نقطه از همه بلندترین قطارکوه‌های پامیر را قلعه کانگور با بلندی 7649 متر اشغال می‌کند که در قلمرو جمهوری مردمی چین جایگیر شده است. پامیر مشهورترین و کلانترین منطقه کنورجنسی کوهی است که در نتیجه به هم نزدیک شدن کوه‌های تیانشان، کانلون، هیمالای و هندوکوش به وجود آمده است. آن در داخل اوراسیا جایگیر بوده. در سراسر تاجیکستان، چین و افغانستان با مساحت زیاده از 100,000 کیلومتر کوادراتی دامن پهن نموده است. مرکز قطارکوه و همچنین قسمت زیادی آن در حدود جمهوری تاجیکستان جایگیر میباشد. تخمیناً حدود 60 تا 20 میلیون سال پیش از این قطعه کانتیننتالی هندوستان به زیر قطعه اوراسیا درآمده. در نتیجه بالا برآمدن قطعه هندوستان یکچند کوه‌های عظیم شکل گرفتند. آنها از جنوب به شمال تیبت طول کشیده باعث پیدایش هیمالای و در آخر در پامیر گرد آمدند. حالا این کوه‌ها اساس پامیر را تشکیل می‌دهند و بلندی اکثریت آنها زیاده از 4000 متر میباشد. از این رو کوه‌های پامیر را بام جهان مینامند. طوری معلوم می‌گردد قطارکوه‌های پامیر به حساب میانه دوام زیاده از 50 میلیون سال آخر تشکل یافته ایستادند و در نسبت نشاندادهای گیوخرونولوژی کوه‌های برکمال دنیا یکی از جوانترین ها به شمار می‌روند. باید گفت که زمانی برخورد قطعه‌ها به آخر دوره پالیوتیتیس راست می‌آید. تیتیس بزرگترین اقیانوس بود در تاریخ تشکل یابی عالم که آن
он замон ду қитъа Гондвана ва Лавразияро давоми миллиард соли мавҷудияташ аз ҳам ҷудо нигоҳ медошт. Аз қитъаи Лавразия имрӯз Авроосиёву Амрикои Шимолӣ ва аз қитъаи Гондвана бошад Африқо, Амрикои Ҷанубӣ, Антарктида, Австралия, Зеландияи Нав ва Ҳиндустон ташкил ёфтааст. таърихи пайдоиши қаторкӯҳҳои ҷавон ҳимолой тавре гуфтем ба ҳамин ҳодисаи бархурди қитъаҳо алоқаманд аст. Геологҳо синусоли миёнаи сангҳо ва дигар ҷинсҳои кӯҳии ҳимолойро на камтар аз 38 миллион сол медонанд. Далелҳои геологӣ тасдиқ мекунанд ки ташаккули қаторкӯҳҳои ҳимолой дар се марҳилаи таърихӣ сурат гирифтааст. Аввалин қаторкӯҳҳои бузурги ҳимолой тақрибан 36-38 миллион сол пеш ба вуҷуд омаданд. Аз ҷумлаи баландтарин кӯҳи дунё Эверест, баландиаш 8848 метр ва кӯҳҳои дигари атрофи он. Пас аз он аз 26 то 7 миллион сол пеш кӯҳҳои ҳимолои хурд ба вуҷуд омаданд, ки дар минтақаи шимоли кӯҳҳои баландтарини ҳимолой ҷой гирифтанд ва баландиашон каме зиёдтар аз 4000 метр мебошад. Дар марҳилаи сеюм тақрибан 7 миллион сол пеш кӯҳҳои Сивалик пайдо шуданд, ки баландиашон каме зиёдтар аз 3000 метр мебошад. Кӯҳҳои Сивалик ҳоло дар ҳудуди давлатҳои Ҳиндустон, Непал ва Покистон ҷой гирифтанд. мувофиқи маълумоти олимон дар давоми 1.5 миллион соли охир кӯҳҳои ҳимолой 1280 метр баланд шуданд. хусусияти асосии ҳимолой дар он аст, ки он баландтарин низоми кӯҳӣ мебошад. таври маълум аст, ба ғайр аз Эверест дар қаторкӯҳҳои ҳимолой 11 қуллаи 8000 метра мавҷуд мебошад. зилзилаҳои зиёд дар қаторкӯҳҳои ҳимолой гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳоло ҳам кӯҳҳои ҷавон аз нашъунамо боз намемонанд. маъдани мис, тилло, ҳафзи хром, нафт, ангишти қаҳваранг, намакҳо маъданҳои асосие мебошанд, ки ин қаторкӯҳҳо аз онҳо боянд. дар қаторкӯҳҳои ҳимолой захираи бузурги пиряхҳо мавҷуданд. дарёҳои кӯҳӣ аз нишебии ҷанубии қаторкӯҳҳои ҳимолой сарчашма мегиранд. қитъаи Ҳиндустон ҳанӯз ҳам ҳар сол ба самти шимолушарқ 5 сантиметр ҳаракат карда фишурдашавиро ба қитъаи муқобили Авроосиё идома медиҳад ва ҳимолой ҳар сол аз 3 то 10 миллиметр баланд мешавад. бояд гуфт, ки ташаккулёбии кӯҳҳо бо зилзилаҳо суръат меёбанд ва аксар маврид дар минтақаҳое ки кӯҳҳои ҷавон шакл мегиранд зилзилаҳо зиёд ба қайд гирифта мешаванд. масалан дар кишвари кӯҳсори мо Тоҷикистон, ки 93% ҳудудашро кӯҳҳо ташкил доданд, кӯҳҳои Туркистон, Фон, Зарафшон, Ҳисор, Олой, Дарвоз, Ҳазрати Шоҳ, Музкол, Палангузар, Рӯшон, Аличур, Ишкошим, Ванҷ, Шуғнон, Сарикол, Қаратоғ, Хурама, Академияи илмҳо ва боз чандин кӯҳҳои дигар ҷой гирифтанд, ки ҳамашон мувофиқ ба маълумотҳои ҳисоботии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон камтар аз 60 то 50 миллион сол боз ташаккул меёбанд. бояд таваҷҷӯҳ кард, ки олимон кӯҳҳоро аз рӯи меъёрҳои синусол чӣ гуна тавсиф мекунанд. масалан барои муайян кардани синусол ва намуди пайдоиши сангҳо геологҳо ба якчанд хусусиятҳои асосию умумӣ аҳамият медиҳанд. кӯҳҳо ҳар қадар ҷавонтар бошанд, релеф ҳамон қадар барҷаста, теғаҳо аёнтар ва баланд мешаванд. дар навбати худ кӯҳҳои баркамол ва кӯҳна хеле хароб бидуни теғаҳо ва нишебиҳои шадид ҳастанд. бояд гуфт, ки дар тамоми ҷаҳон кӯҳҳо бо синусол ва бо сохторҳои гуногун мавҷуд мебошанд. бинандагони азиз, умедворем, ки маълумоти пешниҳодгардида бароятон ҷолиб буд. агар дар бораи кӯҳҳои баркамол ё худ қадимтарини олам маълумот доштан хоҳед, пас нашри навбатии барномаи кӯҳнавардиро аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пайгир бошед.